Kuri goro keraba Kenya bakorete buya gusebania njogete kianda gike omugusinera gwetogeria asoko binyoka gozikunia njoga sensemeri ya Boston ya buri tukuri goro go mwanchu muriya Kenya nigegendete gukora buya as chimbero aho anenekero abaminyoki bensi ya Kenya bagwetumana kwene kibone bandera ya Kenya nkwimukiriri were igoro mwanchu muriya igone mambiengia yomogoko asensemeri ye chimbero ekerobone bendera yito imukiriri igoro go mwanchu murito kwari ni ase mambi aboniga togendere kwimuki gose go pepeta ebandere yo ase mambi yaboniga ndose soberede yo tokereri bagali abene go kwariania asumuruberi bw'Ensakia litukoligia ya Jumanne chitariki 15 ezo motinyino yokane mwaka wa 2023 torochena matukoniga yandate kuminyoka mono bana tore roberi na bore nyole na gwatigaire isiko ria otarakora emeremo iyo emereberi yao yo motienyi ose yo mwaka yoga karibu sana wakiri bya mona sana yasa utoigurire nendo twikire asi studio mbuya abantu babukire bantu wakire bono rende na botokora chingira Boston Marathon ekiagera Boston Marathon eyo mwaka 127 edition ego ntwaroche bakwebwera kabisa asensema ya basacha ntwabwato mu Kenya galia Kiplagat I think mono musubati Helen Obiri congratulations na heko sana ekiagera talimo Kenya bweka kolende no mwana bo Gusii we are so proud of you una Gusii andonsia sebabeta abatagotanga mu Gusii negetinginye kengaire 2 hours 21 seconds and 20 microseconds so whatever ngambia mono kigima she deserved what she deserved we sana bono dunawafuria kofia sibabere tebo situkuba tebinambuye nantiga bagendera kabisa edudu kibijoga nale ngoro nale ngora kiniga korete ribagali ya gatano nomo gompa mwingire diri tukuligol nere kora jingurunya go kyakire lakini rende nere go na shirigeti ase ogosori iyo ritukuligol ye kwende kibuna renda ba Kenya no bale kati ya chimbere icho abantu maisa mangnari gete sensemeri lakini ndere ni gacheta kereri bagali liya gatano nomo lakini aba Kenya rende mbasi sereti na gukora wiya sensemeri lituko ryegoro ekinege ntekia sana ekia kabisa montoro jakwira jidaika chinsa ibere madise ibere raise oira second 21 minutes 37 seconds you no muswati hele ni obi that's 7 seconds akaraminyo gatali kabisa metu awasini nyingi sana chinyinge sana twasini nyingi sana lakini balijika kamwa akwene kirende na batubwere babwire byegwe byo chasenze yetu yakime kibabwete tali babweta sana individual na sana individual kurende ningo bono rende batokonyire kabisa abu litko liegoro ekiagera ebandera yense ya Kenya ekero bakubuga tali Helen kubuga akurinde yense ya Kenya ne bandera bakubegene nesiko ya Kenya kurende kirigero kya kuira ne egudi elia kabisa ebeser ni ya ngono tuwaganya sainga mbemene kyagera ense ya Kenya tikatoga ndrego saseria na kiere biya to saserie ase bintu byonsi bunaiga ekyagera ntubwate uwezo kuna uwezo mkubwa sana asense ya Kenya asaba menyi bense ya Kenya heko na kongole sana asoyo minto Helen Obiri na umusajoli Kiplagat Evans Jebet ile narusi Kiplagat era okara penso Kiplagat ndikaro rakine ne Evans Jebet oyure denere chidaika achinsa ibere yange second isano uchimoina na wachirange 21 microsecond meta sensemo ya minyokora bagotumie samono wanatumia ensa mano kabisa anakaza maitemo ndaka tumia jinsa ibere anaenda na muda bana nechinsa nyasaye no ibugo kumia akao monto egasi agorega sumonto mnyoka chinsa ibere onyora chibese gitari chibese gitanga na bese umuntu wakore meremo myake menge otanya chibese ijatuwa wede mondo kumyo 100 meters 100 meters yakero monta mnyogete chinsa chinyinga pi tawetanji dekesato taiwetani even taiwetani jira grade an taiwetani dekesato
100 meters. Ya Fernando Manyala. Ali Manyala ali kabisa. Nanda kronya sakwete kewa. Umetu muntu kortari di timo ntuba shot put. Ntuba de bintu tari dige na di kortari bintu kede. Umete oruterimo di timo. O enda tambe ni wogo ikaranza mbako igoja kuigera. Kuna koragera ngara. Oyo jogo igera. Lakini ni sana ida kiro monte kewa. Na ndiri na kiato era de kewa kyo na waka omon. Ndo ndiri yogiri go twakana. Ndiri yogiri go twakana era ni oviri chimbiru cha chimbiru naindi chimbiru jedo njiro ase ukwana. Lakini ndibonere na sense meri yoko ni anchuka kabisa. Kono nya sai na mwe tokorana n'abantu bande ngwa kabaro mupira. Bango minyongo tema baro mupira. Nandi babwara. Kini mupira Kenya korona ya chakire ko keya makali yake ekere korengana na mangana ya mumiyoko. Amaminyoko koranga abantu bali committed. Nandi no nyana amaminyoko ntwana konyora scandal nyingi mo. Scandal jirona mangana doping mangana ya ayo kutumika Mario yo komenta chingoro kinende ikyombengero ngende takurwania utumiki wa Mario ayo. The anti-doping. Kulenda mangana yo mupira arongo yutuli chisaga. Mangana yichibesa nini. Mangana mangira kinirende. Match fixing. Yes. Na mangana nda mangi kulende. Tunarudishia Mungu shukran asaba Kenya kusasili litikuligoro. Kira se what is trending now ne chimbiro cha Boston ne Italians ya Kenya. Mbuya sana. Mbuya sana. Andi kuruwasi mono ne producer. Moswati era ni. Mbuya sana era ni ngwa imwetie bendera ya sensemeri ya Boston to wakambi mono tuna kufuria kofia na tuko waneli amaya andonsi asobe. Umajumaliria abono tuachakire litengolito na into asemambe abone katose mertuna na kwa bokerbia ikarura sikwa kya asemambe yabone. Mwanchu mulili andonsi ya sovera telitanga ninda welcome muswato koroko felistas nyanchama amo no mwana Leighton andonsi ya sovera chinse mocho mosocho arafu lende ayengo ku welcome biasa njengo kamunderi kibaraza kera kwene grade na no ali miyumbu menda na mashabiki Italia matanga ni kabisa no mwana junior bakwena kina ya no bala TV na bao kuligera wate na ya no ne tai yao na baba seriskioros yeye karto bate no tore miyumbu na Joshua uta abantu baya bonse asbabera de na baro babo kiribia Joshua na bwate bantu baya nere babo kiribia nande ba meter montra wa kire senyate na kwa bokire igona mbia nanda kwaliga ni bia igo ine mambingia nyasato njiri umajumurira no torega maiga itatato to kwene grende na to akrose litukuliao litukira chumata litukulia chumaine ligia ende to sugume mbaka omweri ngere litukulia chumaine botambi na doga to kwanda bo chenu bwaito ekerota bwati bo chenu boro bya ibirukunyo bikoliete ogotwara na na bokonyorna toribuya ngere tembaka none skuru cha siekru jiji tabwatio bochenu buya na kyo kana cha siekru igobone karuta bwatio nyomba mwao bochabo bochenu bobembo ba awiwete birukunyo bobe tokogenda gasi ibana totena ditukuria chumaina botambe ndozo kwa na afya ito twareta bagene studio badena karuwete nga yogo jinkyo da gero kora ende kwanyora obobweni bwa bwango buya kabise umajumani na kwala ni asemambia bone gotena kabamo na intukurubona oganyisizo chiabon mabira manga to kwariganirye asemambi ya boni ya mono kigimo mwanchu mulire mnoyo minto aikire gogotebinga karibu sana lituko nelia Jumanne pore botanda asante na ende Jumanne ne yobo chenu ende nyore birango yobo chenu guikabiki niwe noro cha mangana agendera ko base chiskuru au neba tali chiskuru choka neba ne chinka usine mechie goika tobeke birango yobo chenu wikini gabana gikora gense mone nusucha kono mambia amagani tugushalo ikase studio torarigiriria ke igoro ya mangana yobo chenu kurenda sebono tukwaliganie asenchira ya bene togotebinga mitandao yetu iko wazi ali asensemo ya Facebook na otolebu na Ndizi TV News Digital na boigo YouTube na otoralia Ndizi TV News ne SMS number nere goroga bo ase TV yao number 07921928
834 ine ro tonyora assist studio sara lero kerenga ki ditukuri bochenu na boturaendera kuburi swali lyo bochenu as county ya Kisii kiro je birengo byo bochenu bego kwa majikoro saga gite ya basi nyagitari ya nduru abantu batena nige nyagita oso ensemeli nige kari gentekeri kigose getuge siasa bana boturaga ni utubona utukubona ayoroche na ibinte bigo korekana sema ya nduru mbate kuye machine kororo toto ekerengere kia semambi ya boniga abuna ayenga kyoroje ninkanere nigoli segetege siasa asota kuruse machine ariko kia sense mende bego nana bote bigoro ya Kisii teaching and referral ngwaroje na abantu bari batenetiwe sense meri ya mochel ina bokorerwa wabire obube krabade ne bata tu sabotage serikali ya governor Paulo Simbara diona bote tena ekado kwanda sinye gitari ngikiro cyo bokoreri asinye gitari ya ketiarecha sense meri mochel boiga sense meri ya nduru enye gitari ya sembe nyamarambe krabade na siasa nere ime itete kuturubania mangana yobojenu kudo kubona ayurujina siasa nero itete kuturubani ensemo yobojenu ase county ya Kisii na ningiroje korwe irinde naliyo birengo byoboje kena bitageze birigiririwe tumagosuka gochibosyo. All right, mtoko boliri buya iboli eri na boliri igo bono tutumere ujumbe okwenekia ngana kioro cyo bakora liburi asenye gitari ya nduru level 4 magaye machine koriya kunganywa amo no yatebakane tenga oyino murobelyo botambira kini rende abamenye ntwara runa besoke bakarubikana bagakana ngantuta itikende yonse kerusi bugaiga ntutageti kende yonskero suwa sinyagitali itunga kiro nyagitali ngao okuno kwirania na kole mali obokoreri nabo gotumanya nabo igenye gitali nene ya Kisii teaching and referral na roto tevi na kiro cyo bokoreri buri asensemo yenke ndugo semochari igona bo tutumira ngana likia uwetera se namba yesimi yero gabo asset TV yao oenda ya Facebook Ndizi TV News Digital o tutumira kerengeri likia ororo YouTube igona bo tutumira kerengeri likia ororo wo wanchana bakonyara sara ontita asensemo ya Facebook aina bakonyara Brighton makoli ase Facebook yae na romoto tebye asenchira yobekera nubo igo abokora tumanyanga umeamukaje kwa bokire buyase mambe yabana baranyora abantu bande babogete na maumivu to kumanyereria gose mareri nchata bono butuko onde naro tegweti biyo planet kuboka kolende osinyirwe singenchobo kenduli kuba malaria to abasabiro kubwena kwa bwango abande baboka bagawukiri botinga no kirete nyare bo minto osirire bali bonsi mwairu chi report chimbe bono mambia anainwe twabaganire mayaki mo guchakali tuko na bali mwasokire ucyase ekebago kyaino nigorantu batebetenge ensemo yemeboganyo abantu bano bakuboka mapema sana kwene gyange chayaire bo gwetali ngambekere chayaga ya siringi 50 ebabugite kale mwensi bali mwasokire ucyase bibago twabaganire elituko ligia na into kitu asoira igaseke bago oramo na intwe pia tunakutakia siku njema igogenda usangama na intwe uikomwelio bia sana igogenda tutumero chumbe ya sebambi ya boni ga senjera ya boikera kabisa ndurabudoko yesomekero yikire assist biga situ okorosera lituko liao asemambi ya boni sana nde lituko ligoro mo baskono no bete asense mogete abantu nabaga kwetanga bane bono kirituko abantu bakwe goroje seterikoera mebaskane entura manyange ngiye kuire mebaskana yaba bandi batena mo interbe ko ndikiales jibude kijabutoka ningi kiaba lakini nde abantu mbanda tegosiro ngwa babo kubwatikana ne mebasukano yebara bono ntubune timu Ensakia nigo toko to mengora yedu ja sibari ba sirio ngwa babo na bari batigiri chinkoma akarabanda tekurwana ngwa babo au osesi itali awakone to kubolina kitiga tobe maiso na bana nyane nderbango ndiere go speed mwatene gasa etonyorire mbu yonyoru ko gichoike tonyoru toika mede ere vice versa boko nyoru ike era boko nyoru toika nende engani yo monta kotanga na nyori na kiko geranga wacha kisabari ya mapema kabisa nyensa tatu te tukikase angasa i wacha kire gosoka so that cho nyori gali ready ekoire ngore wiki ote tukikase saa 3 igochire saa 3 na kwali ni gari na unataka kufika mahali saa 3 bono kwa somo ntara twende bwangake which is not the case ekarubange to ike mapema
chaka mapema uchaka umuntu no mwiga bono ukaribwi para ngaimwire ntereba burungi apana anza na mapema ekiagera twensi tutaite tuikibuya ase twarubiriti tugochi mangana yo kurasimisha bano mandara kaigure ngorango endiga ko iga kubwatu kigari kabisa ende ngwateba ngekera mwikira antu bakire gari mepi igobone speed neri manye gari igobono ya chire gesara igobono ya chire gesara asatambi sana igomanju moreri gaki tiatobe maiso no kwate tujaka mapema chaki sabari ya mapema na anda bokwana mete gari konyore gari kina shusha speaker kwana erigete mete maneri gete mtude byoko kosina na bora sirio ngao oteta bana babechinta kana kwa lakini bono rende tueba high speed kills na entereba gaki manyana tali na bogokwa na bogokwa manyanga kerura sent ekerugientereba na yobwate gari eri you don't have to listen kyanto bagotanga genda bwango ayerundi gari na machikaria ogokorera para buno montereba no manyete the limit speed limit no manyete karugwetaniri nkigekoba na bande mbarorekera etani speed tamanyeti go control gari na bande mbarorekera etani speed na manyete go control gari but ntote tuwetani speed the recommended speed gere 80 kilometers per hour ebinde binge less more ebine binto binde toko implement bitabwenera tibo biareta amangana beranyona battery speed oranyori gari gere on a poor condition etu ateba kutambenga inspect gari mambi koko soka okonyore go itere oil tiga konyeira para nyeire garage erararigererwa Hebu sana mwanji borigana tutumira uchumba ya inyenge ase bono mambia ntwakubona ayoro jobo kode bwinye gitali ase county Kisii kibole endo gerbia koreka nebise getirege siaza abantu bakumajina aya inya gitali ya nduru kutakurusu mashinyo abantu twarane inya gitali kwikaboni gesiekire banyanyimbo banyerendete ukorobekana nkwa beta sense meri ba dene amangana yuni gase getirege siasa akido kubona ayoro cha mangana afya ase county Kisii nigaja grose getirege siasa abo tutumira uchumba yao wetera se namba erase skini ugora busara ekaroto kugenda sense me ya check mwanjumuliria anto bwate team banakosa team following team chini ya maji na abanda bangi baga team diaspora tu abari ne senjira ya bendi tukure goro obokora rimbwate nende asegeti ya Jomo Kenyatta International Airport kubwatikana na ndegeri ya semiri ya Singapore kero irani we yumetene ya miralia ekoro atwara tombo chando ekaira rende obosombi bokarate na sense meri ya Jomo Kenyatta International Airport angechinza isano na ibero metse bana was echinza chinyinga sana igo tuaruse di chibese chinyinga kino bokora rimbaje bokeranira ekero nande alternative yara arigetiwa bani bakawa entebe jini chikawa sigete because irani we yura kira wasombi boje bokeranira sense meri bondi swandiri bakubone tikiria Jomo Kenyatta International Airport ne kenene edakiria tuare chirani we yange no nibere angisoto na bosombi brachi ko enda sense meri boiga sense meri soto dan ntwaro jina morai bwense Dr. William Ruto na akwanete katia barai bande babo katia balbacho to aseke mekirikia igad barigererina kirendense ye ekwiranirira obosera bwaye igombaga ndrete kunya gusuma ala kirendentro jina mbandrete gukwana parore na kinse ye kwiranira metekero egendere gusarika igo jinse cha Africa East Africa nigo jira jiko cyandika mono ekiagera yemerimo aho metekera abantu bakurwana none kirani kera abantu bakurwana ali kirani nabego kumino abantu barwane none jirani to kurara uroje banya gokongonta na moinali no ine kenyara abantu banya gukura mo kurare bo kumirende ngikegendere igo rende nigo ayuna gendere dalia arakitumanya intuji kumanyanga ki akogenda go chibosio no experts and sare bateruna no nyamo mboasi mioro moja wani Kenya bagenda go singira na esava enyarege kwigurwa bateberuna ni igurwa kende ngeo kera change victory ndi go change kera bono ne change ingakira irara ego bwikera nte konyarekana ekera mo bakanya kwanza bwairire bwairire meri abona batebete engino jedi tukuri goro aba mo bwa ani kyamagyo dem kyatwitete buna aba Kenya geten aba Venezuela no balinga sese meri ya Masai Mara akarona so mete gari litukuri goro naro jaba Kenya bange na barona beborde maswali abange babordira ira murodinga litanga ni wazete na esava ekare Venezuela
nandi ngakirende bagoja mbakore bintu byabaria maswali amanga kaboli wali nandi bakamuboli nomaite Masai Mara ngomonyene ngoraria maswali amanga alengaria agirinde bono tetuganye na ngakieko ba kero basingirite na isikoba kwanda ye bunge na bali baote ne bunge lakini majikona na bara chibanjira nena abantu bana bara mendo experts no ni turabona dokumentualia turwa amangana tu ijingwana mate tore siere na banyora koralia gogoro mangana gogoro birengera dibiao na maene omanchu muligeria nara yuagendrete asense ya Kenya oigo yes obosie mbade tena bwagure batinde ka supermarket dirende lakini ba tangaste na bwagure kwenda torigire sa bwagure na worde igoro bata banyane chiduka na barabunuro chibuna bale babaganga aliye seto bochituo ina intu ikatora tora koraki tora ara yeri bwa the stock yamba bwa the stock so it's very normal teatora ganya turarora ukabara kore stock yende para kore stock useto tige to bara tuma kujukuye karo ba begira kin I think ko ikarero ngo change bare gongo igwana bare ba change kibandiko kerigori ayare biro sara ekato kudigiri SMS jugiri SMS here kerero kora kwana chendalie kana kora study na kora na ekero monta uko ekero nyasa yesu ari ko bweni abando ebuku abantu abange bari kwe murungani abandi bamadeina ngakyuko bwendi tuguriye sabato abandi naro bwene tugo muko abandi bakaboni ngoyo ko bweni origa karadena ya yesu mbweni abandi bakarabona umwana yo Joseph nero ko bweni oyo muina umwana we carpenter oyo doriye de jibao bona oriya kababori njinda idikomanya igendo ngerina na harone igendo na bweni nimekuwa vizuri kama sababu oriya karakara ko bweni wo magongo ande bakari ko moboli na nga bakari ko machina litukuriye sabato je ko bwenia oje ko bwenia monto jo ko rebi ko ne litukuriye sabato no nya no bwato no maito mugano yo yes kero patiri mayo karonera kare go wake gatuye je ko bweni abantu mete bare ba mutangede bakamo blog sana lakini wake turi no mwana Daudi ndorera mabera agaja okaraki agacha kuiwa kamo thank you tagete agaja kubweni lakini bona abantu mbale abange oshiko some buku ya sabantu bari gukora bikone abange bari kwe murungani bono mbolina ende bunenga kiri bari kwe murungani no embono nere abantu kwe murungani bari nere to ategera mangana alia ya abantu bari bakwe murungani nago focus na bono intagete kubwena ikeno Ensakayo niga aitito muganda agachikuri no mokoigoro karachikuri no mokoigoro nalio agachokorra Yesu rende omete na temete sana ikeno he bodengo mwenge igo omuganda ori nanyubwete igana bore kumotanga Yesu ikibweta ali asomoko yes igano rende ori ateta ira ne tubyarende nanjino mobe omnyabe na arenge na akorra kina korri na bwendi kandiria abwati abanda bena naraja kwebona kin na ngaki muntu kibono mbwendi lakini rege tata kete no kopwendi ikosa ndiro anyoro bwate gento to lakini anto bara bakonya kugosuguma mbatage dio ikeri mbatage dio ikeri endo ke ngakyokwa aibono sukuma patoni yao genda kabisa eto deno mosuba dioria nara alia okarekomigelia bando mpaka agakuna yanga ya Yesu ekiraje kuna nariye sako je kumahana igwo mpaka chinguru cha Yesu jire mpaka chianga cyane aje kumahana umuntu ongonerega ingoyore bora ihona omuntu nararia urasegete utageti osuke umuntu narabasegete utageti Dios kebi eraro jena go bwena umete na boko nyora na ko na maisonoro ja kinoro muko kiro meta bantu mbaritore muko kiro mete tadi physically ga lakini bare kiro umuntu atageti Dios ke kabisa that's true lakini bono ahenga kyogo bakam aye push on manyana destiny yao nereri mpaka kero wachwe you have to make a way and always God makes a way asokoranga njira teyo na ende gentonkolan cross story echo you have to push
you have to do your things different. Juanya ta kurete yes tali ucha. He made noise. Yes, someone no doubt. You have to do things different. Una zakaya minyogete different. Akachokolenga ringa wacha dipande huko. Lakini mbalengo abayake bantu bali ko babe balengo abakage. Kiana kabolo dina nkekyo. Mwana modedire na ya eno mwana Odaudio weta. Igone uyo ndari gukira. Ari gukira tari gucokomanya ko bano mukare. Igomba yake. Wone na urama yenga giyo godina barabo. Giyo godina barabo ju. Na bayari ko yari kana mu uyo weta mataya. Yo no giambo weta nsa yo ko ni mismata. So bataka mataya ke maina aki no mwana Nyasaye. No lia karona kingo kora. I have to make noise. No bande bali kumukiri nkugure kabisa. Omenta kabisa. Rena dia recommend. Yesu nakarako utaimo swadi na wali komanya ningo gusaba maje. Wali komorina. Ayuna yebiro mwanju murire. Ingo china relate this story. Banya no muraibuense ekerali somewhere. Kanya ro monta ko lege nteke sini very different. Over identified. Nando konyeka. Maete no bakumete okore bintu okire nabyo. Hakuna mtu atakuja kurealize. Wana wako ro monta sama osena matango muraibuense aro monto oimokiro kuriro minyokiro cyali bune barimo. Monta tanga motiga ngaiche motiga. Monto enda ne certificate yali okura kabisa tagetemere over identified. So these are ebintu binde bigoko igorere bisyo ekaro gora tofauti gobono hatukomba ekero yesa kargo kigurenda ali asabaruoti abantu bagaka bali nyanderu rende abakaka bedini yakaro gaba matena oyorende gete nero kargo gwirokanya bikone abaruti bakabona bikone boli igobona oje bantaba mbararengiesa kolire mbararangaskiesa kolire bagaba ko moikialia orimo de ibaka ko morge matarauna ayena yo moruoti Isso was a baby, na pokuero raman. Ito to that to kuin karji umanju marutu rieti bono mabina you should bush. Yeah. Suguma kabisa. When you have your target, you focus. Brush on kabisa. Ekero bwate target yao. Enando ko ikabwiro beli. Na gokigo na pastor yo murandi na ikabwiro beli buya. Ekiagara na no nyene kero kare kwe ke banate bana kero kare kwe no ni ke bande town ali kare kwaterwa erobeli. To enda no we ke bande sali ro mosani osara kwa getigari bagaliri. Next wo kwera no monto mungao beki. Ekiaro tero beli o ikabwiro beli nande na teba na to maso debia bantu abange secret ciao. Bra ko ponante ko gorobalemo tiago nya gonde secret ciao. Na ko ponante ko late ga tiago nya gonde kana ona ko koreta ken tiago gonde secret ciao. Ai emanyere. Nye emanyere kabisa bintu byaona vionekane tu kwa vironekane kwa vitendo. Abantu taribaya. Ondara secret ali na roche ali gete semikanda ali nga. Onyo manyana ta gukiri yae. Uchire gonde yonde biritu ukwana. Who am I to struggle with it? You have to keep your secrets because Taliban to bonds, ora tebi. Nanengi montara o deri ndona kima kuma de tote. Ikian balenga de biri o de nimbate bana. Ni mo moment iko bana. Agi ikato ikobo mondo mungaini ikobo mondo mungaini buire ndena. Kiara babisa barabuna bango bwade. Una Yesu bwada babisa. Aingi asembuza. Iko bono ikomanyana mbarabata getia mayako lekane. Aiga ntukia ono go push on oskebosio wenda kina wasukire step by step kwa makorana kiyo ikagochibosi. Kwa tena that's the word of encouragement mambia boniga ayuna yebiro motivation ayuna yebiro kwa Reverend Brighton makori ekero tende tokono kumanyane iga. Lakini it's interesting. It's very interesting and bange very wise. Also mebuku abantu babwene tigwa bange takolekera gotebu aendelite boli apartment. Dia batmo. Mede ndira bana bagagira banyorurira medrira kariya gakira amaji ya turbandiri igogo konyorwa igo buena kwa ngoyo nara manya tali miake menge sana ale angeneritu nabakorora buna lira ikaria cheria turbani lakini bono monto borogo kora okumutuma sinchugari ngeri gata. When you are rigata, you are paralyzed. Ento bwati monto gutuma igo so imo bwene ilikuwa kazi ngumu. Lakini rende Nyasaye na achitaka wenya akamute yondoka. Nande taswati in fact no enerity will dream. God this time
is the best. Boko na bo manyika okurwa manyiko mobere miaka 18 12 lakini God this time is the best nando ikumwegene nyasaye umakorebi kone bia ntokanda sense me check torore na ki to enda sense me check manchumuligere tuku welcome asinchire yabene yabo Vansi Kerry Rongai tumetana muri masomoro bile Teresa Kemcho koro Moranga Chris Arogo nole kurmata oto sirete kabisa ayira mashabiki ta senchire yobo Kiran Dolphin Morani metana ora somoro bile kolende ntona kolikera mate kalamu keroni wino ntumaite bali bumwe kirego tumachi ujumbe abakonyara mwene Sarah Ntita nyaro mtu Brighton Makoli aine fan page ya Facebook na endo tonyole witera Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook nyina SMS number ne rigoroga bu AC TV yao inero 0792192834 inero tojora sima biabone wadena kyo tubwadite ngayole no ba endo nse no bene mitanda tubwadite kuna bodena yaya injingurwa sigete kenyorogete ngorwa mbabwate buya magenderete igona intutwa mayana nore amo 90 asinga enjoy yebiro bya mnyokire tatumnyoke SMS biro setori tukuria Jumanne ligi ya karibu sana Teresa Kemto asante sana adano alime yumuru karibu Sara na Brighton korwa Muranga amo no alime yumuru Thomas wa mena mark ni present kurumba Nyai wa Nyamira Joshua Brighton na Sara inu na banta batingu kabisa yamono turakufulia kofia James Yatandi moleka na Margaret Morawa Christian Bosbori Dixon Ayunga na Travis Nyagiro kurwa Gurumangere Superstars ugembo tuko ndani mangere yasan James Yatandi Eric Barasa awdana congratulations to Helen Obiri na Evans Chebet so happy for you good morning Gusii good morning Kenya biamono Eric Barasa asokwana kina no leme yumurubero bwensakia bono mambia kiongozi bani Eric Barasa no arase timu hapana kosa no arase timu hiyo ya hapana kosa kiongozi Sevanionzeri korwaliana bonchali bokiete buya omoturet Vincent korwa bo macho geburabu itongo bogisangyo seito no onde ime yomorobero this masadana I can't miss the show it's Jilly morning to Sarah Brighton Sarah Ontita Brighton Makoli kemunto ontiri general gichana Petra Mokeira mbiamono kwa niaba yake Susi Riruma White Honorable Monde Jeff Jonas Ondieki Fancy Kerry kiongozi wa Nseri akobataina baboke atariko mweba Dennis Sagini Meja Ogeji na Ferma Kerubo akobataina wakwe na siku njema Evangelist Geoffrey Moronge awdana good morning akabeke monjio bonjani awdana watching you ime Ensakia abana baminto yamano karama awdana na umore ime yumurobelio asemambi yabone asante sana ya Teresa Kemto kwa yasoma ndo china ndo tumira asante baba Thomas omin kwa yerigereria asante sana Vansi Kerry agoteba Sara good morning and Brighton from Rongai I'm tuned in no mwana no kwa Shaniz Mora Gesa Pauline Benta Moruri Justina Kerush Freddy Tumbo Elvin Mamake Sheila Entuga Saira Sondie Kimweresa Malaika wechiredi amenya basweti Emamba ya Kasarani Ezra Usimo Dayo D Manyensa Jazi Nyangaresi Edna Nzumi Kraidro Feifeyo Selorian Ann Milka Arioba Petra Mokeira Mbiamana Selibagaria Yokinye Dismas and all Ensakia fans have a blessed day na siseni wabo igo baba Matiangyo Mondo era kabwa kabigete dansi ga gotebango musiki okoro kwa maseseni ya by mother abosiboli asante sana igono hari asumurubili iyo tutakuchezea ile siku ya muziki. Olentiti Bonfas Ondari watching live from South Mugirango Kiorina with Ruben Ondari, George Morara, Robert Miruka Ogara, Oigo Joseph Sarara, Tabita Masese, Mary Nyaboke Benson Ondari, Kevin Ondari, Evans Ondari, Duke Ondari, Damaris Ondari, Wilta Mongare, Rose Morara Philip Osoro, Victor Sabonsi, Magoto, Tom Osoro na Ruben Evans Osoro. David Nyamanga agoteba good morning Ndizi TV team watching live from afar. I think oyo Namibia no akora tuligereria botambe. Duke Machini have a wonderful day from Mombasa County 001. Have a blessed day. Evangelist Moronge Geoffrey agoteba good morning.
omoteli sabari ye kurwa Nyantuga watching you biomana sana kura chinsemo cha Nyantuga Dismas Okinyi na Coral Rikigima Dolphin Mora agoteba good morning Sarah in Brighton. Let's thank God he has blessed us with another day being alive because kuna wenye hawajapata kuiona siku hii ya leo. Be blessed and have a very amazing day. Na haya tu araboigo lituko ligia korwa hoteli ya buga ndoche bwa kiribya pi tole komo muna botambe hadi mwisho yo matiangi omondo. Asante sana George Atambo nera goteba from Nakuru niko ndani kama kawaida. Abuona mashabiki bali bagutulikira wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya Facebook tumanyanga ondenaro ndigiri wetera Sara kulinda boko Savi akiendelea kufungua hapo Kemi so Motango good morning akabeke mojo elisase adana bana baminto it's a wonderful day nyasa to anjeire to arodire litku ligi ya kurwanya Kongo Junction getting loud and clear. My morning greetings goes to all Ensakia fans including my daughter Joy as my cross as they cross today. Ndero bakarusia kababujo ndero bakarusia keskuro mbia sana penda nyinyi sana my ever favorite show biamono Kemi Sophie Motangi tomo somi bwakire kuruma majonyaiwa akondani Lydia Mboto tena good morning from Aruaka akondani Masalina boswera tena good morning kurugembo bwakire buya ikingosa vania onseri na nyeso machinga gichirichinde abange batomete gaiga biamone kromandete gotomachi SMS chino asimambi yabone kromo kwenekina no moleme yumuroberi sio media sesimi na mbe ya chira studio ose namba ya studio ni gondo jena nara tena hi Ndizi TV buna botambe na soire asomroberi obwensakia obwanzuma usi bonsi abaralia amo na mashabiki no tole amo uyo narogo Chris kurujinsa bojiri chabo gusero raganga sahenelia yoro from Paraton azubuhi njema kwa Heda Adrian Kimaiga Amos Muragwa Isaka Nyangate Benadion Tiba Pastor Gilbert Onyango Christopher Wanyamage Daniel Bosire Samuel Oyego William Meganye Junior Biri Mama Stengo Davini wa Kyoga na walimu wote wa Greo akwata ina azubuhi njema 1% Thomas Wundi with Mawi wekarabale no murgyoye Patrice Kemunto baadhi na wakondani batune kabisa korwa yachisema chao machoge barabu Kerongo Roli. Asante sana. Kerobone ime yumuru. Enda utumaje SMS yenu mwachumuri. Asante kiongozi Safanaya na Korolide Boygo Omatuli Vincent na Korolide Tandi James asante iyo Brighton ya soma ya braza ya somwa Teresa Kemto ya somwa aya na mashabiki yetu Kinyi Dismas asante Evangelist Muronge na Korolide Kester Onchari brief watching due to duty calls. Have a good day. Biamana sana Kesto Nchari ntomaitega simirimo ya okulinda asante naenda sokoreba chingaki nasi ogutubwatia wetera online. Biasana mwanjumuri libono genda utumaje SMS cheno karotoro jina chiana chekire jida ya kamera onkena na isato azijinsa 10 na ibere chiabona mabe kana wenda dokoboka kibao kyao mokogenda osewa ikirororo ngo daine botambe ne kroso akuru nyumba mwao uwes paper TV yako kwa mgongo amoweke mali bobote ni nina okuwenda sinza mimi mitandao Facebook kwenda ali metokobeka bando singei kana bakonya cha ukoliro muroberi bwensakia inde kwato bwaji kwanya reko to commentary alwa tena ngakyoga ndrete asimambi yabone genda utotumera uchumbe ya asimambi yaboniga kato takana toenda sense media choshwa uta ara denga ine to chikogorobo sie karobwa keire ngaito chikogora bigi ngaito chikogore binto no ne machine bono mete abanto na bakwe TV ngokora tore TV ndo karatore ngayura gingeru tuki massage yora ansachi yora nyoro bwenia hiyo ni pande ya Joshua yazana Joshua ndo jazenze moyao indi tumakwira na ndo jukubaira sama kasidi tukurera toska ina Ndizi TV bwansu bomo Gusii. Ndizi TV ubwansu bwomo Gusii. Omurigirira bwo television ya Ndizi TV
chenga kichiri kwa beri gukukanya buno niko chekiranire egetese nikiyo nambeye mugitize ya Ndizi TV niko kirinjira guchasuri road show yoko nigeriye riro bari Gusii nigelayire nigo turaikasuri iyo tukoma nyiguru jimero birijeito abaraye ba Ndizi TV nabo igumirane n'ababuatani baito bubunchorya tutari kweba abanyangero baito iyo twisa musikigima chitariki 25 chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwesemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja tukorere kabto iranda bout yumu chukisi neri tukori kubwatia chitariki 22 nigo turachakire imeyumu chukisi esemo ya daraja 2 Suleka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Numuerioye tukorere imeyumu chubuzungo esokie amatuka yabere wemanye wegokie nagusangana Ndizi TV obwensu bw'umugusi kurikira bono ayebuna umwagaci kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited niko babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanirwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore all Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti sano naibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Spexels Opticians abubale si kliniki kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians Goodka Clinic macho bora kwa wote. Esukuru yokwegeli oburundia bwekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri ubya asibirengo ao byoburundia bwekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light
Track D1 ichuchire PSV uburundi bw'ichi matatu cha 14 seater. D2 PSV uburundi bw'ichi bus. CE Heavy Trucks. F PWD cy'abantu bali n'oburema. Bwigomba bwate short courses cha BCD na B Executive. Ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka serituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukiya babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikireboniga kurenden kero egentekemo kebwatana n'umugano yomo gucie sumugano kabiri negentekyo no mukiabugwe tomakigima Bemano no manju muri Ndizi TV karandira to kubwati mururi bumugano ne na Lydia Sofia gandira to toera no to koredra bagani bakirengenjo mugani toera mugano ye ototeina nkia korire na nkia to kora asense yoko gagira kira lituko lya Jumatano gojagira chinse ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukwarya ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumuruburyo bw'umuganone no kurwugusigeta bucia sumuntonde elionera nyare gwetoma gwikebirengo byigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone abana chagitega Yesu nae tata umutori bubugima bwane gantike bungweke ukoigura higa yego oigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musundeme bikoreki bisoke tonya tu aseri u kuchisikege ita akaro mamukorera igatenentie gari ekaratenentie gari akamote shishya konigana nabango kwa naigo mama kumweresere gana iga sio sichambura Yentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao eriogo korentera emegano yabo. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Bya no manju muri Ndizi TV nande ne mambingi yana tukina kurazanza merende yes studio okaroza kazana lakini kwanza kiri lakini nende aisuru ni ya muda tutafanya utafiti ndokaendelea ko manju muri nyuma ya tent Bema no manju muri ekran tuera nda sentu ndende bono ya kabere yari ndo akora introduction twa kwari ni bono zote na so ime yo muruberi bw'Ensakia bono mambia akabuza nyino nagikora gensa ya muneno bono mambia ngokwera dora sense mo ya afya nseme ye department ye minister ya afya Sara chumeni wode minister ya education na minister ya mangana siasa na yele lakini just affairs bono yore go just affairs njene minister ya na herit nae yo no mai debinde ke kora gensa ya maneno so manju muri to sketonyegera akiagara inde Sara ngoja na bagani as studio bakwanda mangana afya ndire bingi morobereti no to synopsis ngatu ya tutafika hapo but na mangana maya kigima kargo yura mangana ya bocheno obviously ni gakoba mangana maya amangana uganiti ko igwayo manyene ikiagera usipokuwa na afya haina haja ya kutafuta mali asenge njonga yoko leria mali korwalete lakini ni ngora tutenga idogo nyagitari leo tunaenda mpaka ever healthy ever healthy multi dynamic
International Limited Company Limited. Yeah. Ingi wao dina viroi. Wana deal na madawa pale mariogo abwate origin korwa sense ya India. Maete so zingine nkoli Europe wenia. Unatafuta sana matibabu kwa nyoranga at the end of the day mubirogo very resistant. Wana yoguonchoka the other way round. Bakotebanga usipofaulu pande mwingine unatafuta upande mwingine. Alternative. Ikobana lero tukare kwenda Ever Healthy Multi-Dynamic International Company Limited. Naende obija mbatware branch gigase Mochibosongo. Yes. Asibali mota ikerete ko twarenge no monyagitari Gladys Mura and rero linde due to public demand. Anto batabanga ga Kisara Brighton Ensakia Joshua motari kwancha nende mwira ne monyagitari ara totebiga yokora abantu they are very much in need yoko iwengane yiga mayoga rule India meta bante karba kurwara iko to guchangeru monto irwara ria oiru India overflown to India. Ono baachire mpaka Gusii gaiga. Then ngakitora abento ikoro tonyoro bugweni. Kobono asa mange bune koraga saa 1:30 sharp. Akonyoranga tu ikaranzire gaiga. Kulinda sebono te tora akora buni michende akora tika tora akora buna to akora butambe. Tora ara komanya ali iro bulita sa magazeti litikulia lero litikulia Jumanne yobo chenu. Endrende toko endrego tenga achi jumbe chao gendra guchitume kiagera we have to recognize you purely kiagera. Aino mwancho muri yabugeta senikia Ndizi TV omwancho muri yari shabiki sugwa somoro buli Ensakia igobona tokorere ujumbe ero wikato yeligererie emtandao ntorachencha Nareria Ndizi TV News digital ini sema ya Facebook baga sema ya YouTube na watanyora Ndizi TV News onyo chinga kina boto tweet @Ndizi TV News kunde simye yere urabo na tonyero oji ni 0792192834 ine rutumero uchumbe ya sema mbya boniga atwaye soma bune biroro teto koira sinza mema gaseti ose watakana tora kora check chijumenjira chi atonyire omwanza EAA goteba getting you well and my people from far in the west twakoganiria mayakigima keston chari asante agotambia tuli pia mora bana bamita asante deno bichage example korwa udhiru Nairobi na onde imempaka umwelia maiga gochase family yo mwalimu eno kubichage asante Edwin Omenga all the way from Kajiado County agoteba well represented Makindu Getuma agoteba Bwakire Sarah na Brighton Mbosongo Mbosongo nkorwa ocha Kisumu na Kumirie Ndizi TV ko bwata mpake gari wewe Makindu hiyo ni gari gani tusalimie mashabiki batainga Ndizi TV mambo yote egerende tumigisi onyo mole na asante esabali ngia back to Kisumu County oyenelisha pigireto Makindu getuma asante sana labano nami na ayekorwa diaspora Makindu nabo tumaya number plate yegari amontereba olimwe karansteka mo so that to shout out karumogendrete gutara imeye gari nyasaya abaikibya na inde airani bali bakoirana kwa ntumanyete no mumenyi bwe county ya Kisumu mbiamona sana okindi simasina tumete encouragement wadi ungwanya raboli okinye this man ya goteana maana mtu anayetaka kuyaokoa maisha yake mwenyewe atayapoteza lakini anayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayaokoa ile Yesu karuko atake kotori bugima bwaya chinguru cyaye mwenene nigakubosidia Korende oli orasiri obugima bwaye asengencho yo monene yes obugima bwaye nigobogotoreka nende gago cha sana ali gada independence celebration ni ntindi abusana bako so asize mitandao yetu Facebook abuna bako yarora asemambi yabone mbimono Dismas Okinyi wana wale Valentina wange mbimono mwanjumere twenda sinze magazi yedi tukola rendo torona nali airobori to asiri tuko liarero ekero na botambi ngo tware gaseti ya The Standard na inchiri ngo tware gazeti ya The Daily Nation buya sana mwanjumere lingana litanga ni goselinga nali mwamulire okolitase gaseti ya The Standard ni ligoro yogo suguma kwa Raila Morodinga kolengana na experts ni gobagara wate abuna nonye obomo bolibo kwamerera serikali bokora wana Raila Morodinga
Martha Karua Kalonzo Musyoka amona abande bagendete gusukuma serikali enyare gikuigura sava usenyare gikuriro bochori bwe itete ni gobona experts bagarutena nonye esave yisi kuigurwa ne babuna obo buyobu ni gobwarenge bwasimyo ra umoja kende ngeyokera onjoreri ekiagara bone serikali nere in place gose serikali nere ase negendete mirimo yaye ayuni gara sebechi ntangani kolende jugunyemurekera mono ase beji ya gatano nomo bagi gaseti ye nebwata chibicha Jevan Sebet oyo bwede chi marathon ya Boston marathon ya buri tukuregoro asentunde ya kabiri gese miaka korwa se miaka 15 yetire mondanya kubwa conservative obwe na ndobwe lakini Evan Sebet igobono abunire record na gotigara ko bumunyangongo maiga yoko bwa chimbere cyo asentundende ya kabere igo togo mufurie ko ibo iga sense bejeyo ne morgrede musubati obiri era ni obiri nere ainyardiga kubwa chimbere cyo bulitko ria igoro kodento chigora ko chimeto rigereri asamangana ali ye chigosori boy gasite ya desarle bechin tangani mwanju muri ne morgede na safari komunga kibono yanyare ye koba entangani gosini getangane koba bokorori buya asenze yeito ya Kenya asumuntu bwe Kenya marore badigede na Safaricom Clown Top Kenyans Plans asenze ya Kenya boy go nindo jega iga ngaki bintu bigenda tuturubana senseri ya Sudan anekro bantu baenda kurwanira obosibore bwenseyo ibintu bituruba ina sensema ya Sudan kolende mirubinere takobe kona barai kwene kibuna ami na parliamentary nkorobe ole chingoro chabo erinde bokole buyanyare bo kweranira ase ensemeli omokonyi bomo wasiri goze chief administrative secretary asensemo yechindemero oyo nkunjiri litukuregoro ni gatwarete ebura burunke igati yabamenyi asensemo getense itu ya Kenya kero aruteteri sasi irigaikera omweti ori gweta separa igo nigo barko buneke ginga gete kyoboremo ekero aigete kurusiegani yaye na gwaka omonto yomo ori gwete para kero hamroje ni gale kwegera gatana nere niga tinge tu kabisa karaje nyita nera gasonu akabekerwe pande jera ata nje ningo nali kwegera gasabu kwa berna yaya disaster nali bwatoka lakini nanje niko nali kurwanira bugima bwana into nyarira se beji ya kane gaseti ya testan torena ngunchire rende ngakia gutumeke bunduki ya ebobe lakini bunduki inanyana ndugu cha sensemo ya wanyanyi ale watebanga we ukiona shoka ukiona mapanga it was on self defense we utadu ukiona mtu anakuja na shoka amangana ya maremo na makongo rende mpaka jiba suji kurwanike inga Diamond na suji kera jogia yoko boko and by the way amangana ya maremo nara tokona kugambana wakili lakini ngokora tulengane yungo yetungora toleli tukoli alamisi kero agu chatukule enu mwanchumulira na inchite yankwira nu ikase gazeti ya The Daily Nation kiagara The Standard nere yu ya rato sekiri kidogo engane eiro boltone ringana kia babunge bakare go chakyo morobuli moya bogo block high county taxes okoranga achi ebangeli gusangirwa korwase chi county bono nigo yabekirwere igoro mono yenkorengana na magani yekyumbe kya National Treasury ekigane tigesangiririe bango eyuera chego konyense ya Kenya kubuka kiuchumi egane ndi banyariko bakole mirubiriende eganetie amangana yechibesa kuri ndikorengana ababunge nigo bagoteba ngo chigwikibare a bill igoro ya KRA enchirikale go collect levies koro asemangana serikali chichi county ono yaberu musigo asomo Kenya kawaida onye gokwara go bwategesare kie 50 tete koni 50 nigo batagete bango yabo barabumba tagete komanya so mbatagete wetia e bill eise weta nebe yogokonya uchiase amangana yebango bunana kia gusangirirwa ase chi county eyo nerengana eire obolito ase page entangani kulende amangana yunainde naboko yanyora se page ya kane ase gazeti ya The Daily Nation bego engane molekere mono ne chimbiro cha Boston Marathon Jebet Obiri rules US streets yani ngachi streets cha Boston yani bandera yense ya Kenya national anthem yense ya Kenya nigo yaire temerike gima maega ya babirabwo
kobaba bui ase chimbero chia Boston nyorange yene ntunda ya 127 chimbero chemia ya momerongo ibere na itano ni ibere chigo koleka igobono abantu abangi obakagerete nga Eliud Kipchoge na chigosa seri kolende tenyarekanetibo kolende mwisho wa siku ni n'aba Kenya banyatwa bagusaseria no nyokore toyo gatano na limo ayo no yanyore kabisa ase epeji yamagega kegima samangana yechigosori boigo oyo minto Brighton koranga obokoreri asegetie kanikia chindege gya Jomo Kenyatta International Airport obo korari mbwarate nene take kyagera ni gobabwate single runaway eyo yairete obo korari kurate na kolinde mbwachite bukairanirira mega yechinsa chinyinge ne chinsa no bokore karobwarate nenire we lose a lot of billions ase obo korari asegeti yechindege kolende ayo nto yarigererie ase peje gatano na gatatu kole guseno yarigererie ekero obwate chingaki boigo fresh push to spare jobless graduates from paying interest on help loan wano morobe noro robo suguma graduates bali bakodrechi university batumikire chibesa cha help loan ekyagarari chikoni golitenga weiko chake koirane chibesa chiri wanze kuzilipa wenda abandi mbaroro konyora batabwa timirimo bono koro morobe noro ndochiko yomanya noro lyoyo asepeja maiga kegima egere abana bekero bakorechi skuru mpanyara ko baba kubetererwa na gupush wakana chibasa cha help loan ekero bataranyora nonye nimirimo yo mtu Brighton peji ya gatatu there is love in the air wanchani mbukara asembeo igoro asaba bunge umubunge bwensemo ya Madira Eric wa Mumbi nikobono agucha kokori nyangi anaenda kufunga pingu za maisha no more woman rep bwe county ya Murang'a Betty Maina those are two lovebirds bagucha ko barore kanire bakomenyamo informally kulende wonombachie komenya together ayonte soma sepeji ya gatatu karonkarocho mokonyi bumuraibu enserigathi Gachagua nero guchekoba the chief negotiator asensemo ya Mumbi gose Eric Mumbi chingaki Ndindi Nyoro mubungo kieni aguchekobe no omino kiharu asante aguchekoba asensemo yomusubati Maina ko bagay nini bogoze ko bagay na mangana yere omaide mora makoju mora bense na re konyore aseme matira nero rumo bunge nero lenge ko ba mora makoju mora bense no guchi karanza mesi elia baga kairenga mutagete it's so beautiful lakini bono alende abakora bona gara ko enda guchinyeri madira igere county ya Nyeri nkorwale Murang'a so ngakia uchikira ni obokora libono because she is the woman banargo kwana lakini tigangache mbage yangi yairi tokoba sabira mbaya onde prensi onyorire gentekia kwa nyorire gentekia gentekia nikia umeshapata bibi wanyorire gentekia bono lende tunashukuru Mungu na litubakaniria mayeki agera konyorire nyuma nonsense bali chipati bonzi be kyara na barande agera nyuma miro saire badi ende alizaini ayinto chetofanye kare nyangi ya edi batimbwangu iga lende na ukorera rero bulitase peji entangani nelinga inyora ngaba ababunge mbagenda ko investigating na yestima kogenda igoro bono koranga kiraidu murungi oyo kabaire former energy minister amona ex-PSS Patrick Nyoike na Joseph Njoroge niko bali linked asa mangana yagenderete estimate kachiete eligorige saro kugora chitoken kumachikora niko bali shareholders onakora ngenchira nero bakari goswana na mangana yestima kotira kirage na mangana yabachene na artarati kumaega ntwaro chinga bono abachenu amangana yechibesa kugura mariyo gona batebetigoro achire gesara kegima iyo bono na kitu atabererero tuende alternative yes gwenda dorora nani ko gerene sika sidi ati stand be jaga to embege dubna ekorengana no kutukiba koroni ga bakenya bange bakarwate abuna ebale comfortable ko kore mere mukuruka anekero bururi ba COVID-19 bwajita sinse ya Kenya bandonto anarite ko kore mere mukuruka
abono sara tanga kararia na chingararia Joshua Joshua na bako atu produce through Zoom tena barabu bare comfortable gukora imirimo koruka ayo ne study ya nyarire kego korwa kobwa sebeja kanari murigete na drama ya nyarire konekiwa aliritiko ligoro ekero mo chief administration secretary Nguchiri oyuran chief administration secretary Kimani Nguchiri ale intersport ekero boni kagiruna ni gabwatogete amasasi na kubatikira abantu babere chinkoma sensemeri ya Bahati sensemeri ya kwa Tom Village kero yaringange chinse 12 mambia kero corona bakari kubuneke ingeke mo kuborimo ase ensemeyo ayundo jenaro agendrete ko korekana sebeji bigone murgrete na ngaki former council mo council ase sensemeri ya Narok County nere akaro kiweke kambero igoro yogotaka goita omwana oye ayo ni garase beji ya kane gaseti ni ya standard bagikango suka gojibosie beji ya gatano nomo neri murgrete na experts ni about na na musuguma chisava nyarchiko igorwa kendenge okeronchorali mogonchorali ogochika kolikwa rwetiko rwase kote inyore na abomo wazimira moja bwagidu ikaseki kambero kroba ikaseki kambero ekikambero kikatena yaya muraibu ensemba bwede chikura buya igobono chisava na chiuru kolengana no muliki bwega seti ni yadeana kendenge yokerabe monchorali tayo arabe igo raira ta kwenda state house na ne barende okora na jiteba na bwede kenenge yokera korwe asibe jagatano kabere neliye murekerete na oyo kabebono sisters nigo bakare korwana ni step mata iguru yeke yinga osamari iyo yokabeire omwana siasa John Kin ekero bakare gotena ya kiro mundagare kurwanira tegetari ine page ya gatano kabere tako yasoma ayo naboko yanyore page ya gatano gatatu sara no majiborere iri murekete na ngakibona chiamate chiabali basiro bugema bwabo kubwatikana karo batete buna barakira mbali kende bono starvation saga eri ya Pastor Mackenzie bono rende bakare kodra sana batena ga kirende umwana itare ko tena taragira bakeka muirera agakwa familia ya tabita mukuru nige karikoteana yaya omwana obo Ferdinand Muhanji oyo sira kubadika ndende na yade dikutaragira yoji amade jigendrede koba no moichano boigo Mackenzie oyo ni gobono abe ale asensemeri asere ojo gobe serious 14 days ekrobo tukibogendrede gokorwa ningikirede ngane iyo gokorekana ngana yogo ichani asega seti yene iri markete na bono abantu babere nande ni goba street obugima bwabo bono kubwatikana numbasukano liobete asobo tukubwa Saturday night bali banyorete accident eri bono nigo banya mwatate ensemeri ya mwatate nigo bono bamendire baikire 12 basirio bugima bwabo kubatikana numbasukano liobeta sensemeri nakito tena lende na hindere bagakika be maiso ikyarmo cyabanta bange bagosiruma bwabo kubatikana nimbasukano yebara ingana niri ari nkasika city ya gasezi ya Day Nation ne rigoro ya ingaki abantu bakari kurigire rigoro ngaki Senate naki kari kurigire rigoro ya amangana Senate Energy Committee yekurawana waome wa Matinga uyoro mugabana mu Senate we county ya Nyeri nigo yarakana buna abawasiri abakoro aba principal secretaries nigo bakare linked baka manyete nigo baka bade farm gete ba sweto robal shareholders irere buna estimate ko nyakomenda lituko ase lituko igo bano chipasunjire jiko na wa Kenya bana munyonge hana haki alafu kwa ni story ya Mackenzie Pastor Mackenzie ni uchunguzi gani tena lazima Kenya lazima na wada diningwa goro ega lazima but tukikiwa because twarora abantu bakure abande nyagitari bare bana kulindagera nero batebeti batiere nkuri yari chindagera cha 3 a day na indenga anyara ko bakagotago for the next 14 days egere ndobo tukibokorwe na hii ni imani potovu complete investigation really omuntu bunoyega ni makosa ndio hii na anashtakiwa mara hiyo aiwe a penalty penal code lakini ndio ntomanyete we are not sure was nero bateti mara
ngakiogo lazima ndiye pasta ndiye amemulikiwa na talibono lio kama linked so tukibonde to me anyway ase page ya kabere gazeti ya The Daily Nation imekuletenga tycoon accused of conning state of 1.2 million in land dispute tycoon ya yaiga ababwatiranite guchakira mwaka 1992 bakaibera serikali obule mugeteiga kulinde bono baigurirwe amashtaka tycoon yes tycoon ya serieta akorokwa Ashoki Doshi yes aiko manyabwango iga Ashoki Doshi amono monchoria omunyabiasara musubati okorokwa Jennifer Ntenya abona bakanyoro mugano yubwesomere ase page ya kabere page ya gatatu manchu murigereria ne murikerete igoro yobwanchani obutwa batebi gati umubunge umadira Eric wa Mumbi amono mu woman rep Betty Maina abolende bakagerego cyako ko bwatanirwa asenyange nchano ikiagera rinde babeire gente kemo asibona nigo bamenyeta mokolinde telefomo ekero twabatebi mo raibwense mo konyi mo raibwense agocha koba nero gochiko negotiate mangana yogwakana rende ebango tari bango dawari ane wakane dawari ekero ndindi nyoro nakibona bagocha ko igwanaga bone bakoreba botampe kitero mo oyoriga digashagwa no yo ndindi nyoro no tole mesa yoko negotiate igoro yekwerende abo already baigwana ini abagwana no ready lakini ndikashagwa ndene wega ni event ndindi sana omaite nabo bakurubaire guchia ono ndindi nyoro nero gotanga mwana ito no muwimenere pwali twamasomera kabisa tutageta 2 billion iga na litora kole kwire ya gashagwa mate ya economy ito telingia rende na mugwanja million na isato iga bachake ko negotiate anyway twabaga ne area maya ase omorobelio yule bosio page ya kane murigerete na kia babunge bagocha gusik to block counties from charging high levies yuto abatebiye irobolta page ntangani na kibono bagotebanga ebango ekubekwa asomo Kenya kawaida nigere enene mono gekorengani wane binta koni gose binta bwate ayo nabagwa somera ase page ya kane page ya gatano ne murigerete nga talks teams. A talks team has 90 days to file a report on IBC reforms. Chitimu ejirende chia chorwa kurwa Kenya kwanza na Azimio la Umoja One Kenya nigo baire matuko 90 ine mitinye tatobo na egere bachikurwa bachiku file a report igoro ya amonchori ya livaganeti akorwe ase IBC reform nyoranga Azimio la Umoja One Kenya na ubabwate issue enene sana igoro ya IBC reforms usamonchori alivaganeti akoreke ase ensemo ya IBC ego manchumulire serikali ne batomorobulyo bwogo chia koswana na mangana ya Azimio protest yani rende koswana na asenjira buna nigo batomorobulyo muya egere oliora chi kubwata na gutenenia mangana yokorobekana ase ense ya Kenya ekere serikali etagete kumoikera Raila Odinga egere bache ko tenenia mangana yokorobekana ayo na arase page ya gatano na limo ase gazeti ya The Daily Nation nabo basomera page ya gatano na gatato olengana kyo bokora rinde bwarate nitase airport gosegeti yechindege ya Jomo Kenyatta kubwatikana na mangana rindara akorekane take igo bokora limbwarate nete ange chinsa isano na ibere na gwatumanya akirende mbwachite bukaira nirira ase page ya 10 ne murikerete na kirende desperate times as Kenyans dig deep to afford expensive medical treatment ntwaroche entetera kwanye kugorwo sene shilingi 10 eyemo bona ya chiri wika shilingi 50 nomo abuna abantu bale batamarwire hypertension marwire ye chinyigo na maliogo bona akinire chibesa ikiagera bono
amangana amarioga ya sakoru okora na baro bono chibesa nigo chiakinire kigima igo bono amangana yobo chenu we have to dig deeper into our pockets egere tonyara ko batugwa afford amarioga ya igato gutumeka yonaro airoborto ase page ya ikomi ase gazeti ya The Daily Nation waiganya gitaria ya monera hospital board sent parking for medical negligence nyagitari ya Mama Lucy Kibaki Hospital amangana ye board yabete disbanded no mugabana we county ya Nairobi Johnson Sakaji kiagara ntwaroche clip kelikyale kwenda simitandao musubati yomo oleko kuibolera se ase flow mbanya tko bagotene ni wemiremo na kogenda kasengencho that's negligence into aramangana yo gutaudumia abasubati biya abandi nigo bagusiria bogima abandi nigo bagutwara imicande menene igobona mangana yechinyagitari gotiga abantu bataliko bobokorari boisaine ayo nigabwate imicande menene gusibada nigebwate vacations bono ntwaruche board ya tumirunka kuse yakira umutima ko engae kabekwa naroche no musubati mu Gusii go chigotenere body eri ne mamwibireli etake Dorcas kemto something like that ayuna rairo burto mto Brighton no mwancho murigereria asipeje komi uyazana mwanjo muri noje jana jigida ikai komi na ikianda as chinsa ensa ayamo ya bono mambia kurengana nense yane ndama yao lakini tutanda sense miri studio tokoro bonchori boke utokwirana toroga uti ase bati yiga majugo diga sense mo ya head twenda sense mo ya Joshua turaenda madukani yake utumakwirana mambi ya boni. All right. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii nigo bono yakunikira ndekerene nego kurentera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor Bw'Umugusii neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asika kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onture ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Kwali Kiriye obubwenia asumu chandu buburwire obere kugukoiranirira bono Eva Health Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sense ya buindi yukurwa mariogo yimete asamarwira mange amarioga yo niga kubwenia amarwire buna oburwire bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwire ya komentaba gakachinguru cyubusacha ayugusibya bangina entera y'urwiburo ayakubwenia uburwiri bwa sickle cell anemia ayugutanka uburwiri bwa kansa boigo uburwiri bwa prostate asabagaka yantu bwata mariogo y'abantu batari konyore toro babwate shide koroku insomnia tubwata mariogo ayako bakonya tubwata mariogo yekifafa abana bari bawitera amache borere bayitaniriye myaka iri babonete go tera amache borere tubwata mariogo ayo na mariogo nde amange amariogo ayo igabwata monchori ya manene kubwalia butambe ugutumika ekiagira niga kubwenia uburwire butari kuiranirira yani togoteba segesongo igare anti-periodic emineti ekere kwarwarigu uburwaire bonde bwes na mariogo ayaito urwaire obumburi koirana boigo ekerugwa ikire asinye gitari yabo nigo bagokorera scanning umubiri w'umugima ibyo kworokia asuburwire bure tubwato munyagitari gabo gokorera omuntu scan y'umubiri w'umugima alafu ekere gwapimiru twakoye advice na toragokonye
mbabwa torosagia ase oranyora mariugayo imiyumu chukisi ase benki ya family benkiere rirongoria kabere room number 07A gusoba keresimi ase namba enoti isano na ibere kianda isano na ibere isano na isatu mara kabere isano na ima mara kabere kianda ibere Ever Health Malt Dynamic Habo. Ekero utagitotwara buri muntu mu muso busyo bw'abantu injiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aiga nigo kuingirwa chinjira chiya na chiriya chigosonana naye tarigo ryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinjira chiriya chemagoko ni chemagoro nkurusya bareri isankwa ririya ryabukire nakorolekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bale imeyumuchu Kisii asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliyo banyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Bienvenido a un nuevo Ndizi que todo rasen se me yo bonjour dia que o karo Joshua o karo bune meji ndeo kora na bantu ira nasen se me studio ko tori getigo chiko kora entunde ya gatatu kero ndo baderi ya kabere ya gatatu bonto asoire kero ndige sara ribaga kero chiko toire asen se me alternative medicine au de ire ne kero ndo bigo konga moina asina roko no de rero me what de toire ever healthy multi-dynamic company limited biasa igo ngonya watori na nyingo nantegerere manyerende na kimete ando mayange korokoro international international ngende international ngende ke multi-dynamic international bali kusaigo international one jisi go diaspora sio kitu hivi mchezo biasa mbia mana sori bandere utuma SMS chaba semambi ya aboniga ekarondo jina njina ngukora ngoro esment ke sidia the standard ariale nko asamarito uyesana. All right, tigana ligiriri message neri na ragaiga tutara kora linde muligiriri abaiso kumenga ametutumia lakini asante ndo chenga na yenyolje mpansi Kerry ekero twakwanire nyektari ya Mama Lucy Kibaki Hospital nana ki yacheta semitandao yatangatago tebanga Mama Lucy achana nayo akolera gaiga korokinga I regret everything there. 6 years back walikata mtoto wangu kitovu vibaya. Wanakuacha una struggle till waone kichwa ya mtoto ndo wakuhudumie. The hospital is a no-go zone. Yonero korra otward experience kia korwa senyegitali ya Mama Lucy Kibaki. Daktari Henry Ochoki korwa Itivo City agote wana wa minto niko ndani tuned in pamoja iyo besha mbia mono okoro chense mochanya ngoso alinde tuwakiranga mbia mono aba muligeri ito asibali mugende to majujumbe timbe so no bwata so malizie yangu ya taifa leo njumbe tume direne kangena taifa leo ni leo tena wa Kenya wadipiwa kwa Zoom bona kara banyagitali bagoja na bogochi kubabori erende kara wa Kenya wadipiwa kwa Zoom kara ngendo community asika city taifa leo ingeminity na Kenya bange wajuzi wakora nigo bono bakire bagarodi abakana dende na inshuto barwarie yarogera nabantu bari barwarie to barwaire bwa kisukari kanza na ukimwi wako katika hatari zaidi ya kuaga dunia kwa kuacha kutumia dawa za sayansi wakikimbilia dawa chida wengine abantu kete mbara bakaruruka chemical chinsumu abantu abana muganga hatari kutoka Mwanza kuja ubona wonje wa kisukari wale
vibandiko akonyore vibandiko gete vira semete mganga hatari daktari wa kienyeji kutoka Mwanza kutoka Ukambani kutoka Loriondo bono abantu badana rende wa Kenya bone bakarari hatari bona kyoterera abantu ne baenda to believe sa bange bakwire na mbeli baka tomo manyeti ngwana kamarora akiri gochikwe nga yo ndo yo mo MC yo Michael Omari okay kana mukoro mugano ena nteina na temete kwenda Loriondo alienda Loriondo alira kido Loriondo na roro manyete he went there Loriondo bange bakure sa aga batinare moyo but hakuna kitu ilibadilika hakuna kitu ilibadilika zaidi kwa hakuna hiyo shida yake mpaka sasa hiyo shida sasa ichukue ever healthy egera konyu anyway digango renje ngotigena mangana yu ombin hasiri akai ngumwe musari mudavadini ga mubori gavana pe county ya Mombasa Sharu Nasir akonge kabisa taswa sensemo ya maandamano ayego maderende basu tioswa masugumzo serikali ya t-shirt la Raila Kenya Kwanza na Azimio wabereka ubabe kwa saba MC bona niko bagaru kwa aba MC nakipata kirobe kemero belio yoko egendereria yundo china Raila bolito lakini ndende wa Kenya watibiwa kwa sumu wa Kenya ndio jengo yo bakarenso wanakimbilia ile ndio orora chibijajira bindo birukaniria manyinga jijuwe ndede sense sana abantu bene yajiero abantu bakareko lakini abantu baito medro ne bukunga teberena abantu baite bagosira asonge nchogo tamanya igona kiki bana lakini ndabanya kitari bago jana bato tena urtande bunga kitokora ntoenda si bibanda biri kide na karibu kwa muganga atari nano madina debu sara karongo jikokora njengende abantu abange ikibanda kiriyo konyora gechenjiri waseke begire muganga atari ngo kutoka Mwanza andike botuko jinsa kito gionchoro tena enjoy sama sabo asante mwanjo muriari susiri rumba white asante Clinton Machuma getting you loud and clear from Nairobi saluting Mom Caroline Machuma and Dad Paul Machuma asante yongati ya mashabiki bagande toto machi ujumbe wono to wakangambe amone kyagera tu akolre check tuara kumanyiria yebiro tu akumanyiria yara sa magazeti ekerote to gwasomera buyabuisanike enyorre gazeti yao ya The Daily Nation was the Standard Taifa Leo orore naki wakenya wanatibiwa the people day the stamp aka East Africa ndeyo nsibwanje tabano nechiga kingo wanjira ontigerende so jibano tigango tige ngote yumwanju muri narende kera ka nyasaya ka kunganja nera mwanjira turanyona saa 10 sasa bangete nayo orore ndi news inge turanyona saa 10 aseme sema ngana maya nkoretere ngakina ganda twara ateke kurumina isiku ya Gusii era rondi stibe wansumo Gusii anna asumuro biri Ensakia bano gojigo diga mo minister bwense moyo bochero jenzu kake ende turakwana rene nyakora bwene njintu bya mambya asense mo yane bo minister bwa wegise ene rondi stibe wansumo Gusii inge digansuke bono sarango chano magani asimambya bone ngayo toira lero ngo wera ever healthy international lazima ukae na afya lazima we have to push kama uwezi kujiweka ukae na afya ever healthy tutakupush ani lazima kila mtu afya yake iwe imara kama simba ikaona tutaenda huko tuchikomera no musubati munyakieni kabisa Gladys Mora endara totebya mange iguru yambo lyogeri karikurwa all the way from India batotebi for how long babeje as a market was in existence na ndebo kalli bwabo mborobyo njena asukire monyora ni nasara all right asante Ndizi TV.